Mama wakwaba wa frame ajwa searching mesro na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. You know. Nipa omo half kra nipa half kra nya sa say no. Dia ka nyina ska no abedi ne buktum. In one occasion so ska 1.4 million Ghana cedis no. O yusu 1300 pe. Saskana kana nyina ajira. Now just look at this. On my sika. Na ye the amount set no. E be di bi kura na. He said I know she too much. Ti 78 no mienu pe miensa pe bi ne aka ho. Di aka kura de doso. Enti o ye di na sem no no dwen say oh ese wotimi dwane enti o kwesere kwan ye o misro ma me kwan na me ko hem ho yade. Sa Okokra. We a lesson for Ghana. Omwa aka ye be di omasem atoforcing. Causing financial loss no. Empayfo bi o Ghana ha sa nipa na omugu ha omo kasa de said the Ghana corruption asi ha anti yentimi enhu ye. Na so omo so corruption no omo na ete so atoforcing. The corruption na Matisse say about 19th ya ombe start bi na yebehu behebe bia kodru omo disika bia. This is the time wa e wo se ombua omasem no omubua asem no na yehu ba bia omo akogina na odi ubone na wasabe pa no abegina omanim as if say obi na point fingers ade we na magana nkoso wo ba bedi aban a wo behwese nipa beyi but wo mase wo fasika gubotum sa na yehu ndc aban a betwa mu no je say wo hwe adenti o mani abre kura so mpa ai o musika asa sika o musagu o mbotom no asa enti no o mo pre gidi di o mo ye nyina no o mpa sika gu mbotom akọ. But that's not how Ghana ye progress e ko ani man aba achi ni nyina eni say ye mistake say change aban 2024 ye kura a big blow for Ghana economy. If you say some rekra economy no enyina ye kakra ye building kakra now we say ko change aban where the cost new government ko replace new old government no and niema omba ye offices changes e ho cost to kranya sem kotwa ansana omo ba no omo ka omo bwa e dia ba we ni power no omo fa kwan bi so judgment debts ni adade afa kwan as atwi Ghana sika twa omo aka wie asa pa bia gombotom and in 4 years omo aba odo obedi so no san akọ otu on sa mebu akonta kra nkyere o Ghana ni bia enti sa Ghana for say yesi ye pa oman ye dia the NDC are buying to come to power in 2024 emuso kase kosika ewo oman mu no ombesisa gombotom said the yahun say obi buy a ono so besisa sika a wode ekwe 78 count one administrator ono so cause 5 years 5 years yes ehia say omoye more eno na Ghana fo bebre ehwehwe omo wo Ghana omo wo amanane omo ntiase de ntia Ghana fo no bi betra oman so tra oman sika so na omo disika no a new government de ba omo kan sa omo wo corrupt ye beti sa so omba so a emfie bebre na yehunu de ekọ but I think say good news say yehunu say I started ba we want to see atoforcing say ono so de no ebehunu de ba akosi question ono so obuga na mra so no yehu ba bie do akwesi any others obuni omunyina yehu ba bie se be ya ebe serve as deterrent obi a obetra oman ajapade ano odi a obedwen ho se daache yeso no mu a o akodem say mahu say public account committee for omo ye omadwuma eno amhwe bia said the auditor general ne ko hwe niemam na ombusebisa questions such a eboa na omuhunu mfumso so a make sure say ombe resolve say hu akodi mu a what we are yeah so PUR die ya good news me dem hu na mani age ho okay member edoso yeah member wa jiwa ho bi kakra sada member edoso enti with setting up tobacco the yes 78 counts 6 witnesses na you're from
500,000 omo ko je so de ma eyo batampa savings as loan no omo wie no bosa ko je sika no kra free omo say interest number no sika no so ba fa nko to ba bia eda 1.7 billion cedis omo de sensitization no yes part omo use na ne ya kra ne se kantamanto fire for na se benka se ejabi eto honom ai so omo chesika edema omo a eja ase omo de ma no so a edo so a sika na nheda anko enti obi esu na chese de ho akire no na bubetumi aboa no edo no so a sika no eja to omo fa sika no emwa omo amfa sika no anko boa in full yesi omo to eye cars eto eye Samsung phones bi edo no so no utumu say 10 cedis a no mo aye be 50 cedis 10 cedis omo disikado tutu boom 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 she say lady no dey said them you tried in absentia inti emu ya but ya dey can no na doctor can obedi a oh what afre ya ga say nipa dey di nyina enye di nyina enye but ya juma no kakra bi be fa unsa nkra de ehu se na how de unsa bi enu na udi nipa na e grounds na abro iti ye be koyenim Christian opoku agima na atenase ansa na meko Christian so no ye gasto mixture udim juma edie wo ye matwa kura no apebi a kira kwan gasto mixture enu na beboa wo yem na atwa kuro no wo ye matwa kuro last stop a ene gasto mixture ebia udidi out ya oti yaw pa ewo ye anase empodo udidi ya na seven prediasa o rane yes diarrhea ndom gasto mixture bi mame gasto mixture edro na yo edro no ye papa it's been fan ya kwadro kra because we yam twa kra ebetumi akwa akofra nsunsuanso ofoforo bi ede abro sanso na menu aba eye menstrual pains ukwa efichira na seven prediasa obu nsa woti yaw pa pe eye mensuplax mixture no de eye ma edro inti pe eye mensuplax mixture ni bi na nom na wa be hu eye difference yaw ni nyina be yira one time quick after so be an yeast infection seven prediasa friend white no one nom eye mensuplax mixture ni bi e de abame enti gasto mixture mensuplax mixture baby a obekobia no unsa ebeka mititu wa wokuma asid kwa ye mistake about ewo imrum unsa ebeka edro ni miedu nyina bi ukọ eye cap herbal ewo sunyane a obema wa edro ni bi na nabuache herbal ewo bi wo okanshi drug lane honum and a unique herbal ewo takwa afenso mo amwo ahama nyina no ukọ eye ecos pharmacy a unsa ebeka edro ni bi na woso we yusu enti gasto mixture mensuplax mixture from matrofo so number is 0248 778-899 0248-778-899 and some met was on Edida so herbal clinic and no de wani clinic pa ini me pa cho wani ya a problem be and aba wedi no so say be a surgery bi ni ya still be man to ye wona ma wedi so ye wisuwisi e bia na chesa kwakwa say wona spectacle no won shada hu wani no yema ko hu problem ni ye ko na Edida so herbal clinic foi embobodia no mon check wedi no enfama no mo dia no de besro eye herbal medicine na say wo herbal medicine so emfaso a abaso since no de herbal medicine no ye wo bobodia na wo yusu bia wo say